베드로서 3장 볼까요? Бүгдээ 2-р Петр 3-р бүлгээс харъя. 자, 8절. 3:8. 자, 여기 같이 읽겠습니다. 2-р Петр 3:8-ыг хамт уншъя. Хайртууд минь, эзний хувьд харин нэг өдөр нь мянган жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь та нараас бүү нууцлагддаг. 자, 여기 이제 하루가 천년 가고 천년이 하루 같다라고 이렇게 표현했는데요. Нэг өдөр нь мянган жил нь нэг өдөр мэт байдаг. 자, 예수님이 이 땅에 오시기 이전의 역사가 4,000년의 역사입니다. 예수님이 오시기 이전의 역사가 4,000년의 역사죠. Тэгвэл Есүсийг энэ газар дээр ирэхээс өмнөх үеийн түүх юм бол нийтдээ 4,000 жилийн түүх байгаа. 자, 이 말씀을 보면 나사로가 4일 동안 무덤에 있는 것은요, 4,000년을 생각할 수 있습니다. Тэгвэл Лазар өөрийнхөө булшиндаа 4 өдөр байсан гэдэг. Тэгвэл энэ 4 өдрийг 4,000 жилээр бодож болно. 아단 때부터 아브라함까지 2,000년. Адамаас ахуулаад Авраамыг хүртэл 2,000 жил. 그리고 아브라함 때부터 예수님 때까지 2,000년. 예수스ийг хүртэл 2,000 жил. 이렇게 4,000년의 역사가 있었습니다. Ингээд нийтдээ 4,000 жилийн түүх байгаа юм. 그동안에 이 세상은 참빛이 없었죠. Тэгвэл энэ хугацаанд энэ ертөнцийн дээр жинхэнэ гэрэл байгаагүй. 참빛 대신 그분이 이 땅에 오시지 않았었습니다. Жинхэнэ гэрэл болох тэрээр энэ ертөнцийн дээр ирээгүй байсан байгаа. 근데 그때 4,000년이 지난 그 무렵에 예수님이 이 땅에 오셨죠. Гэтэл 4,000 жил өнгөрсний дараа тэр үед Есүс жинхэнэ гэрэл болох нэгэн ирсэн баг. 그리고 예수님의 목소리가 울려 퍼집니다. Тэгээд Есүсийн дуу хоолой тэнд 하늘과 땅 사이에 높이 십자가에 매달렸던 예수님의 음성이 들립니다. Тэнгэр ба газрын дунд тэр өндөр дээр загалмай дээр цовлогдсон байгаа Есүсийн дуу хоолой 엘리 엘리 라마 사박다니. Ели 라마 사박다니. 아버지요. 아버지요. 어찌하여 나를 버리셨나이까? Эцэг минь та юунд намайг орхино вэ? 자, 그 음성이 울려 퍼졌습니다. Тэгвэл энэ дуу хоолой цуурайтсан байна тийм үү? 그리고 다 이루었다. Тэгээд мөн гүйцэлтлээ гэдэг үг. 이 말씀이 또 울려 퍼집니다. Энэ үг чигсэн цуурайтсан байна. 그 순간 이 세상의 공중의 권세 잡은 자 사탄의 머리가 깨집니다. Тэгвэл яг тэр үед энэ ертөнцийн агарын хүчний ноёрхогч болох сатаны толгой бяцарсан. 그리고 이 땅에 참빛이 비치게 됩니다. Тэгээд энэ газар дээр жинхэнэ гэрэл цацарч 그 ирсэн. 빛은 생명의 빛이잖아요. Энэ гэрэл бол амийн гэрэл тийм үү? 그리고 그 빛은 예루살렘과 사마리아와 온 땅에 퍼지게 됩니다. Мөн энэ гэрэл Иерусалим, Самар, энэ дэлхийн ертөнцөөр бүх газруудаар тархсан байна. 그리고 그 빛이 나에게까지 왔잖아요. Мөн энэ гэрэл над дээр хүртэл ирчихсэн байна. 그렇죠. Тийм биз дээ? 나는 죽은 자입니다. Би бол өхмөл нэг. 나는 죽어있던 자였어요. Би бол үхчихсэн байсан нэг. 나에게는 영원한 생명, 그 생명이 없는 자였습니다. Надад мөнхийн ам гэх тэр ам байгаагүй. 근데 그 생명이 내 안에 들어온 거죠. Гэтэл тэр ам миний дотор орж 그 ирсэн. 빛이 내 안에 들어오면 Тэр гэрэл миний дотор орж ирсэн. 내가 하나님의 자녀가 된 겁니다. Тийхүү би бурхны хүүхэд болсон. 얼마나 놀라운 일일까요? Энэ тэгвэл ямар гайхалтай зүйл вэ? 이렇게 귀한 일을 바로 하신 분이 바로 예수님이시죠. Энэ гайхалтай зүйлийг гүйцэлдүүлсэн нэгэн бол Есүс шүү дээ. 예수님 본래 죄가 하나도 없으신 분이십니다. Есүс бол угтаа ганц ч гим нүгэлгүй нэгэн. 그런데 죄가 하나도 없으신 그분께서 Ганц ч гим нүгэлгүй тэрээр 마치 가장 악독한 죄인이 죽어야 할 그 십자가에 예수님이 매달린 겁니다. хамгийн хормоо гим нүгэлтэн алагдах ёстой байсан загалмай дээр өгсөн байна. 이것도 놀라운 일입니다. Энэ жигсэн өөрөө гайхалтай зүйл юм. 그리고 3일 만에 죽은 지 무덤에 묻힌 지 3일 만에 예수님이 다시 부활하시죠. Тэгээд булшиндаа ороод 3 өдрийн дараа иргэн амилсан байна. 이것도 참 놀라운 일입니다. Энэ жигсэн өөрөө гайхалтай зүйл. 자, 나에게 있어서 가장 귀한 일은 무엇일까요? Тэгвэл миний хувьд надад хамгийн гайхалтай зүйл гэвэл юу байх вэ? 우리 개인에 입혀서 Бид бүхэнд тийм үү? 가장 놀라운 일. Хувь хүн таны хувьд хамгийн гайхалтай зүйл юу вэ? 나 같은 죄인이 용서함 받아서 주 앞에 하나님의 자녀가 된 거잖아요. Над чиг гим нүглийн уучлалыг аваад бурхны өмнө бурхны хүү болсон байна. 이보다 더 놀라운 일이 있을까요? Үүнээс илүү гайхалтай зүйл гэж байх уу?
저는 이 말씀을 준비하다가 갑자기 이 찬송이 생각나더라고요. За үгээ бэлдэж байгаа надад энэ магтан дуу санаанд орсон. 마음에 가득한 의심을 깨치고 이 찬송 아십니까? 마음에 가득한 의심을 깨치고 이 찬송 아셔요? 마음에 가득한 Сэтгэлдэх бүхий л эргэлзээгээ тайл ингээд магтан дуу байдаг тийм ээ. 의심을 깨치고 의심을 버리고 За сэтгэлдэх бүхий л эргэлзээгээ 주 тайл. 앞에 옳은 사람 됨은 주 앞에 바른 사람이 됐다 이겁니다. Эзний өмнө зөвтгөн болсон. 확실히 믿기는 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. Баттай итгүүлэгч бяцхан хуурга Есүсийн тэр цусаар гим нүглээ уучлуулсан. 근데 3절에 보면 이런 말씀이 있어요. 3 дугаар бадгийг харах юм бол энэ гарч 3절 아세요? 3 дугаар бадгийг бүгдээ мэдэх болов? 예? 나 같은 죄인이 한번 찾아보세요. 자, 3절. 3절 찬송 53장이네요. Магтан дууны 53 дугаар дуу байна. 3절을 한번 이렇게 통역사의 목소리로 한번 들어보시기 바랍니다. 3 дугаараа тийм орчуулагч дуулж өгнө гэдэг. 자, 나 같은 죄인이 용서함 받아서 На чиг мөгимтэн уучлалыг хүлээн авч их эзний өмнө би зөвтгөгцөн баттай түлэгч бяцхан хуурга Есүсийн Христосаар бүх гэмээ уучлуулсан. уучлуулсан 주 예수의 목에미 уучлсан 할렐루야 소리를 히도생 함께 магтацгаая Христосаар бүх гэмээ уучлуулсан. 나 같은 죄인이 속죄함 받아서 Над чиг мөгимтэн уучлалыг хүлээн авч их эзний өмнө би зөвтгөгцөн. 나 같은 죄인입니다. Тэгэхээр над чиг мөгимтэн биз дээ. 그죠? Тийм ээ? 우리가 깨끗해서 구원 받았습니까? Бид бүхэн цэвэр ариун байсан учраас аврагдсан уу? 우리가 하나님 앞에 뭐 좋은 일 해서 구원 받았습니까? Бид нар Бурхны өмнө эсвэл сайн үйл хийгээд аврагдсан юм уу? 아니죠. Үгүй үстэй. 우리는 말할 수 없는 마치 입에 담기도 어려운 그런 죄를 지었던 그런 사람들이잖아요. Бид бүхэн бол бүр хэлхийн аргагүй үнэхээр хорон мөгийн нүгэлтнүүд байсан байна. 하나님 그 거룩하신 앞에 감히 설 수 없는 그런 죄인이었습니다. Бурхны тэр ариун байдлын өмнө очоод зогсох ямар ч ихгүй хүмүүс байсан. 베드로의 그 고백처럼 Яг л Петрийн тэр өчил шиг адил. 주여 Эзэн минь 나를 떠나소서. намайг орхиоч. 나는 죄인으로소이다. Би нүгэлтэн билээ. 주님은 나와 같은 사와 함께 할 수 없습니다. Эзэн та над чиг гин нүгэлтэнтэй хамт байх аргагүй билээ. 그 베드로 모습처럼 Тэгвэл яг л тэр Петрийн дүр төрхтэй адил. 우리는 예수님께 그렇게 고백할 수밖에 없는 사람이었습니다. Бид бүхэн ч гэсэн яг л адилхан Есүс тийхүү өчгөөсөр аргагүй хүмүүс байсан. 그런 내가 Гэтэл тийм би 깨끗함을 얻은 겁니다. цэвэрлэгдсэн, ариусгагдсан байна. 이제 하나님하고 직접 대면할 수 있는 그런 사람으로 바뀌었잖아요. Одоо бурхантай ярилцах боломжтой бүр тийм хүн болж хувирсан байна шүү дээ. 너무나 놀랍지 않습니까? Үнэхээр гайхалтай хэрэг биш үү? 그리고 심지어 나를 자녀 삼아 주셨어요. Бүр намайг өөрийнхөө хүү болгож өгсөн. 이보다 더 놀라운 일이 없을까요? Тэгвэл үүнээс илүү гайхалтай зүйл гэж байх болов? 주님은 나에게 구원을 가지고 오신 분이죠. Эзэн надад авралыг авчирсан нэг юм тийм үү? 그리고 나에게 구원과 영생을 주신 분이십니다. Надад авралыг мөн хамиг өгсөн нэг юм байна. 이것이야말로 가장 놀라운 일이죠. Энэ бол хамгийн гайхалтай зүйл. 그리고 또 예수님 이름은 참 모사다 이렇게 말씀합니다. Мөн Есүсийн нэрийг зөвлөгч гэж хэлж байгаа. 모사. зөвлөгч. 모사라는 것은 어떤 이렇게 길을 안내해주고 또 이렇게 바른 곳으로 갈 수 있도록 이렇게 얘기해주는 그런 교훈을 주는 그런 사람이잖아요. зөвлөгч гэдэг чинь тийм ээ. Одоо яг зөв нь яг юу вэ? Тэр замыг нь зааж өгдөг. Тэр хүнийг зөв тал руу удирдан чиглүүлдэг ийм хүнийг хэлж. 예수님은 나의 삶에 있어서 나의 모사가 되신 분입니다. 예수님이 나의 삶에 있어서 나의 모사가 되신 분이시죠. Есүс бол миний амьдралд миний зөвлөгч болсон нэг юм. 그래서 나의 가야 할 길을
보여주시고 또 인도해 주십니다. Миний явах ёстой замыг надад харуулдаг, мөн түүгээр удирдах өгдөг. 자, 시편 32편입니다. 30. 2편. 시편 32. Дуулал 32-аас бүгд харъя. 자, 8절 9절. 자, 여기 읽어 드리겠습니다. Дуулал 32-ийн 8-9-р ишлэлийг уншия. Би явах ёстой замд чинь чамд зааварлан зааж өгнө. Нүдмийн чамайг ширтэн чамд зөвлөнө. Ухаангүй адуу луус шиг бүү бай. Тэднийг хазаар ногтоор оосрлон барихгүй бол чамд ойртон үл ирэх буюу. 자, 여기 보면 내가 너의 갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 이렇게 말씀합니다. Би явах ёстой замд чинь чамд зааварлан зааж өгнө. 주님은 나의 갈 길을 가르쳐 보여주신다고 말씀하셔요. Тэгэхээр эзэн миний явах ёстой замыг минь зааж өгдөгөө гэдгийг. 그리고 때로는 훈계하신다고 말씀합니다. 훈계. 잘못된 것을 책망하고 Мөн дээрээс нь намайг 여기 없는데요. 성경에 없어요. 그래서 주님은 우리 갈 길을 가르쳐 보여주신다고 말씀하시죠. Эзэн бидний явах ёстой замыг минь зааж харуулдаг. 그런데 9절에 보면은요. 너희는 무지한 말이나 노새같이 되지 말지어다. Нийтээр ухаангүй адуу луус шиг бүү бай. 그것들은 자궐과 굴레로 단속하지 아니하면 너희에게 가까이 오지 아니하리로다. Тэднийг хазаар ногтоор оосрлон барихгүй бол чамд ойртон үл ирэх буюу. 네, 여기 이 말씀을 보면서 생각을 해봤습니다. За энэ үгийг уншиж байгаад ингэж бодсон ба. 네. 주님께서 나에게 바른 길을 보여줄 때 나는 얼만큼 순종하면서 따랐을까? 주님께서 나에게 바른 길을 보여주실 때 나는 얼만큼 순종하며 따랐을까? Эзэн надад тэр зөв замыг харуулж өгөх үед би хэр дуулууртайгаар түүнийг даган явсан болоо. 마음은 순종해야 하는 걸 아는데 Зүрх сэтгэл маань дуулууртай байх ёстой гэдгийг мэдэж байгаа тийм. 참 그게 잘 안 돼요. Гэтэл тэр нь сайн болж өгдөггүй. 그죠? Тэгдэг үстэй. 여러분 말이 있잖아요, 말. За адуу байдаг тийм үү? 말이 이제 아무리 길을 잘 들인다 하더라도 이제 그런 게 있잖아요. 재갈을 물리잖아요. За адуу хичнээн сайн тийм ээ замаа мэдээ давхидаг байлаач заавал одоо хазаар ногт хийдэг шүү дээ. 말이 순해 보입니다. 예를 들면 말이 순해 보인다. За тэр адуу их номхон харагдаж байна гэж 착해 бодъё. 보인다. Тийм ээ одоо их зөөлхөн адуу байна гэж бодъё. 그러면 이제 말을 내게 재갈을 안 물리고 말을 탑니까? Тэглээгээд та хазаар ногт хийхгүйгээр унаад явдаг уу? 그런 일 있어요. Тийм байдаг болов. 물론 가끔 이제 처음 길들일 때는 막 이제 막 타는 것을 보긴 했지만 처음 그릴 때 재갈 없이 이제 타는 것을 보기도 했지만 Анх бол тийм ээ одоо хазаар ногтхгүйгээр яг уунж болдог байна. 예, 반드시 이제 주인이 그 말을 택하고 이제 그 타고 다닐 때는 재갈을 탁 물리잖아요. А гэхдээ л ийш тийшээ явахаар болох юм бол заавал хазаар ногтыг нь хийж байгаа дундаг үстэй. 예, 그냥 처음에 이렇게 말 잘 듣는 것처럼 계속 그렇게 말만 잘 듣고 주인이 원하는 대로만 한다면 뭐 재갈 물릴 필요는 없겠죠. Тэгээ тэр адуу үргэлжил одоо эзнийхээ тэр явуулж байгаа зэр рүү нь яваад л ингээл хаашаа явна гэн тийшээ нь явдаг байх юм бол дуулууртай тийм адуу байх юм бол тэнд хазаар ногтгийг шаардлагагүй. 그런데 Гэтэл 예, 주인은 그 말이 착하든 안 착하든 간에 일단 재갈을 물립니다. гэтэл тийм ээ эзний одоо тэр адуу нь хичнээн айдуу зөөлөн байсан ч бай заавал хазаар ногтыг нь хийж яагаад явж байгаа. 왜죠? Яагаад юм бол 주인 말을 잘 들어야 되니까. эзнийхээ үгийг сайн сонсох хэрэгтэй үстэй тийм үү? 자, 우리가 그러지 않나 생각해 봤습니다. Бид нар яг тийм юм болов. 우리가 말씀을 듣다 보면은요. Бид нар үг сонсохороо 이렇게 살아야지. за ингэж амьдрах хэрэгтэй юм 정말 байна 하나님 шүү дээ. 말씀대로 살아야지. А бурхны үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй юм байна. 마음은 그렇게 이제 다 돼 있습니다. Зүрх сэтгэл бол ингэж орж ирж. 자, 세상 밖에 나갔습니다. Гэтэл энэ ертөнц рүү бид нар гарахаараа 어떻습니까? ямар байдаг бол 하루가 지나고 нэг өдөр өнгөрлөө. 이틀이 지나면 Хоёр өдөр өнгөрлөө. 말씀들이 생각나요? Сонссон үг нь тэр чигээрээ санагдаж идэг болов. 말씀도 잘 생각이 안 납니다. Үг сонсогдохгүй бах тийм ээ. 그래 눈에 보이는 게 뭐예요? 세상이잖아요. Нүдэнд харагдаж байгаа зүйлс нь дандаа л ертөнцийн зүйлс байгаа. 저 사람이 나를 화나게 만들고 А нэг хүн намайг уурлуулчихлаа. 또 저 사람 나를 괴롭히고 Өөр нэг хүн намайг их зовоогоод байна. 그때 어때요? Тийм үед яадаг бол. 이 말씀이 기억나서 이 말씀대로 살아야 돼. 그렇게 살아지던가요? Нөгөө сонссон үг нь эргэж санагдал. Энэ үгийнхээ дагуу би ч амьдрах ёстой бай. Гэтэл тэрийнхээ дагуу амьдрдаг уу? 참 마음은 원하지만
Зүрх сэтгэл нь бол хүсэж байгаа. 참 그 말씀대로 살기가 어렵습니다. Гэтэл тэр үгийн дагуу амьдрыг гэдэг хэцүү байдаг. 그리고 내가 이제 그렇게 잘못된 길로 가고 있을 때 또 징계가 따라오죠. Мөн намайг буруу замаар явах үед маань сахилгажуулж гисэн дагаж 때로는 байдаг шүү 고난이 дээ. 오죠. Заримдаа зовлон ирдэг. 그죠? Тийм биз дээ? 예. 그게 재갈입니다. 그게 자갈이에요. Тэр бол хазаар баг. 예. 내가 잘못된 길로 갈 때, Намайг буруу зам руу явах үед маань 딱 재갈을 물려가지고요. хазаарыг маань хийлгээ. 야, 그건 Хийдэг 아니야. үү тийм ээ? 그럼 Наад руу 딴 ч 길을 좀 биш. 가야 되잖아요. Ингээл бүр угс татаад нөгөө тийш нь чиглүүлнэ үстэй тийм үү? 우리가 정말 주님 앞에 순종하며 살면은 재갈 물릴 필요는 없겠죠. Бид нар үнэхээр үгийн дагуу дуулууртаагаар амьдрдаг байсан бол хазаарлах шаардлагагүй шүү дээ. 그리고 또 주님은 말씀이라는 재갈을 주십니다. Мөн эзэн үг гэхин хүү хазаарыг өгж байгаа. 내 마음이 잘못된 생각을 가졌을 때 Зүрх сэтгэл маань буруу зам руу явах үед 그것이 아니라는 것을 가르쳐 주십니다. энэ бол биш юмаа гэдгийг надад хэлж өгдөг. 나를 항상 바른 길로 가게 하십니다. Үргэлж намайг зөв зам руу минь явуулах гэж удирдах байдаг. 그게 나를 가르치고 인도하시는 분이시죠. Тэрээр намайг надад зааж намайг удирдах байдаг нэг юм. 예수님 이름 모사라. Есүсийн нэр бол зөвлөгч. 그리고 또 전능하신 하나님이라. Хүчит бурхан гэсэн тийм ээ. 예수님 이름을 전능하신 하나님이라고 표현하셨죠? Есүсийн нэрийг хэлэхдээ хүчит бурхан гэж зөвлөн хэлсэн байна. 앞부분에서 하나님에 대해서 쭉 말씀드렸는데 За бид нар үгийнхээ эхний хэсэг дээр бурханы нэрсийн талаар бодож үзсэн. 이분은 창조주 하나님이시죠. Бүтээгч бурхан, 전지전능하신 분. төгс хүчит бурхан, 그리고 우리를 위하여 예비하신 분 여호와니시. бас бидний төлөө бэлддэг бурхан гэсэн байна. 그리고 치료해 주신 분. Эдгэж өгдөг нэгэн. 바로 그분이 바로 예수님이셨습니다. Тэгвэл энэ нь өөрөө Есүс байсан баг. 그리고 네 번째 용전하신 아버지라. Мөнхийн эцэг юм а гэсэн. 용전하신 아버지. Мөнхийн эцэг. 영원한 아버지란 뜻이잖아요. Мөнхөд байх эцэг. 그죠? 내가 구원받지 못했다면 Хэрвээ би аврагдаагүй байсан бол 하나님은 나의 영원한 아버지가 될 수가 없죠. бурхан миний мөнхийн эцэг болох аргагүй юм шүү дээ, тийм үү? 네. 나에게 영생이 없는데 어떻게 영원한 아버지를 내가 모실 수 있겠니? 섬길 수 있겠습니까? Надад тэр мөнх ам байхгүй байхад би яаж мөнхийн эцэгтэй болж чадах вэ? 근데 내가 구원받은 그 순간 Харин би аврагдах тэр цаг үеэс 주님은 나의 영원한 아버지가 되신 거죠. бурхан миний хувьд мөнхийн эцэг маань болсон 그 байна. 잠언에 보면은요, 마치 잠언에 보면 마치 아버지가 자식이 하는 것처럼 계속 말씀하신 내용이 나옵니다. Сургаалт өгс ном дээр харах юм бол яг л эцэг хүн өөрийнхөө хүүдээ хэлж байгаа юм шиг үг гарч байгаа. 잠언 1장 볼까요? Сургаалт өгс 1-ээс бүгдээр харъя. 잠언 1장 8절. Сургаалт өгс 1:8 자, 읽겠습니다. уншия. Эцгийнхээ сургамжийг сонс хүү минь. Эхийнхээ хууль заврыг бүү эсрэг үз. 자, 그리고 10절. 10 байна. Нүгэлтнүүдэд чамайг уруу татваас бүү аялд хүү минь. 자, 그리고 15절. 15 байна. Хүү минь тэдний замаар бүү алах. Хөлөө тэдний жимээс татах тун. 자, 잠언에 쭉 있다 보면은 내 아들아, 내 아들아, 내 아들아 그렇게 계속 나옵니다. Сургаалт өгс номыг уншиж үзэх юм бол хүү минь гэж гарч байгаа. 마치 아버지가 아들에게 이야기하는 것처럼. Яг л эцэг хүн өөрийнхөө хүүдээ хэлж байгаа. 잠언의 말씀은요. Сургаалт өгс ном нь 아버지가 나에게 하는 것처럼, 자식이 하는 것처럼 마치 하나님이 나에게 그렇게 말씀하신 것 같습니다. эцэг хүн хүүдээ яг сургамжийг өгж байгаатай адилхан бурхан надад хэлж байгаа үгс байгаа. 자, 23장 또 보겠습니다. 23 дугаар бүлгээс бүгдээр харъя. Сургаалт өгс 23. 잠언 23장. 자, 19절. 19 дугаар эшлэл байна. 자, 여기도 읽겠습니다. Үнийг бас уншия. Сонс тэгээд мэрэгэн бай хүү минь. Зүрхээ цих замд чиглүүл. 자, 그리고 26절. 26 байна. 여기다 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Зүрхээ хүү минь надад өг. Замыг минь ажиглаад нүд чинь баясна. 내 아들아. Хүү минь. 얼마나 친근한 그리고 사랑스러운 말일까요? Ямар ойр дотн. Үнэхээр тийм ээ хайр хүргэм. 여러분, 아들을 아닌 자에게 아들이라고 말할까요? Та өөрийнхөө хүү биш хүнийг хүү минь гэж дуудах уу?
때로는요, 자식이 아버지라고 부르는 그 아버지의 그 이름 자체가 큰 감동을 주기도 합니다. 때로는 자식이 아버지라고 이름을 부르는 그 이름 자체에 큰 감동을 주기도 합니다. Заримдаа хүүхэд наавыгаа ааваа гэж дуудах үед ч гэсэн үнэхээр сэтгэл хөдлөм үеч байдаг байна. 그리고 또 아버지의 입에서 아들아 하는 그 말도 큰 감동을 주기도 하죠. Аав ч гэсэн өөрийнхөө хүүг миний хүү гэж дуудах энэ үг ч гэсэн үнэхээр сэтгэл хөдлөм байна. 자, 생각을 해봅시다. Бүгдээрээ бодож үзээрэй. 자, 어떤 한 아이가 있었다고 생각해 봅시다. Нэг жоохон хүүхэд байя. 그 아이가 어렸을 때 아버지하고 헤어졌다고 생각해 보죠. Бага наснда ааваасаа хагдсан байна гэж бодъё. Салсан байна. 정말 아버지가 있는지도 없는지도 모르고 살았던 그 아이입니다. Өөрийнх нь төрсэн аав эцэг байдаг болов үгүй болов гэдгийг ч мэдлгүйгээр амьдарч 그리고 ирсэн. 25년 만에 Тэгээд 25 жилийн дараа 아버지를 만났어요. төрсэн аавтайгаа уулзсан байна. 25년 만에. 25 жилийн дараа тийм ээ. 그 아들은 자기가 아버지라고 부를 수 있는 그 아버지가 있으면 얼마나 좋았을까요? 자, 아버지, 그 아들은 자기가 아버지라고 부를 수 있는 구분이 있었다면 얼마나 좋을까요? Хэрвээ энэ хүүд ааваа гэж дуудах хэрвээ хэн нэгэн байдаг бол ямар сайхан байх вэ тийм үү? 그런 생각 안 했을까요? Энэ хүүхдээ гэж бодоогүй байх гэж юу? 친구가 이렇게 길을 지나가면서 아빠 그러면서 달려가는 그 모습을 보면서 얼마나 부러워했을까요? Өөрийнх нь найз нь ааваа гэж дуудаад явж байгаа гэж гисэн энэ хүүхэд хараад ямар их атаархаж байсан бол. 그죠? Тийм биз дээ? 근데 드디어 아버지를 만났어요. Гэтэл өөрийнхөө аавтай уулзлаа. 그리고 그분이 참으로 자기 아버지라는 걸 알았습니다. Тэгээд үнэхээр өөрийнх нь аав мөн гэдгийг мэдж авлаа. 그때 어떻게 할까요? Тэр үед яах вэ? 한마디 하겠죠. Нэг юм хэлэх бах тийм ээ. 아버지. Аава. 처음으로 불러본 이름이겠죠. Хамгийн анхудаага ингэж амнаасаа гаргах бах тийм үү? 우리가 다 그 사람 아닙니까? Тэгвэл бид бүхэн ч гэсэн яг ийм хүн биш үү? 우리에게 하나님은 어떤 분이셨습니까? Бидний хувьд бурхан ямар нэгэн байсан бэ? 처음 우리는 하나님을 알았을 때 Анх бид нар бурханыг мэдэх үед 심판하신 하나님, шүүлтийн бурхан, 무서운 하나님, аимшигт бурхан 그 하나님이셨어요. ийм бурхан байсан. 그런데 Гэтэл 내가 하나님의 자녀로 태어난 그날, би бурханы хүү болж төрсөн тэр өдөр 그때 우리는 하나님을 이렇게 부릅니다. тэр өдөр бид нар бурханыг ийхүү дуудах бол 하늘에 계신 우리 아버지요. Тэнгэрт оршигч бидний эцэг минь. 그죠? Тийм биз дээ?